nama je naš prijatelj Ivan Kosarević, čovjek koji vodi DSS na našoj opštini. Ivane, šta je za tebe sreća? Za mene je sreća zdravlje. Jer zdravlje se ne može kupiti, a lako se nažalost ne razgubi. Zato je skoro napisati tu reč. Čarobno zdravlje. Izvoli da piše. On je Savić s nama, jedan od najiskusnijih političara u našoj organizaciji. Čekaj Mišo, šta je za tebe sreća? Sreća je prilično komplikovano pitanje. Da bismo odgovorili na to pitanje, prvo moramo postaviti pitanje smisla života i opšte šta je to naš život i šta je taj neki naš smisao života. Živjeti u skladu sa savršenim i nevidljivim poretkom stvari, živjeti u skladu sa svojim okruženjem, ne trošiti uzaludno sve božansko naznačenje na zemlji, uspeti da se svojim okruženjem živite u jednom harmoničnom životu i najsretnije onaj čovjek koji usrećuje najviše ljudi oko sebe u svom neposrednom okruženju. Naš prijatelj, mladi Nemanja Čančović je Zabrežjan. Nemanja, šta je za tebe sreća? Šta je sreća za mlade ljudi? Pa za mlade ljudi u Srbiji je sreća da pre svega ostanu u ovoj zemlji da rade, pošto mnogi ne znaju da Srbija ima mnogo potencijala i da je ova zemlja prelepa, tako da ću ja da upišem da je za mene sreća ova zemlja i Srbije. Izvoli. I ovaj kamen zemlje. S nama je naš prijatelj Ivan Đorđevski, urednik, Twitter urednik Srpskog pokreta Dveri. Ivane, otkri mi tajnu, šta je za tebe sreća? Za mene je sreća nositi vojnu uniformu. Nema veće privilegije i časti od svakog građana da nosi vojnu uniformu. Izvoli mi piši. Hvala. I zeleni marketing, simbolično. Sljedeći naš prijatelj je Dušan Ostojić. Dušan, imali smo prilike da vidimo i čujemo ovih dana i govorio nam sjajno o Živojnu Periću. Kaži nam, Dušane, šta je za tebe sreća? Prvo ovako, krenuo bih pričati na tu temu, malo šalo ljudi na pitanje koji su imali i zdravlje i bogatstva, nisu imali sreće. Ali šalo na stranu, za mene je sreća da se ljudima u Beogradu vrati ponos i vrati neko dostojanstvo i da sa nekim ushićenjem govore da su potiču iz Obrenovca i da političari krenu konačno da rade za ovaj grad, a ne za Beograd. I da konačno političari našeg grada rade za naše sugrađane i da rade u interesu našeg grada, u interesu boljeg i lepšeg Obrenovca, a ne u interesu Beograda i beogradskih birokrata. Tako da za mene sreća ponosni Obrenovac. Odlično, sjajno. S nama je naš prijatelj Slobodan, čovjek koji je napravio sajt, Facebook stranicu i još mnogo stvari što se tiče pokreta Dveri ovdje na teritoriji opštine Obrenovac. Slobodane, šta je za tebe sreća? Za mene je sreća porodica, ljubav, zdravlje, to je to. Izvolite. Hvala.